irisa makadayaro na bita sebelum ipalalempennya kupong Allah Ta'ala, banyak masalah yang dihadapi. Istri tercinta beliau wafat, Khadijah, pamannya juga demikian. Narima kona naro mancaji aguro ng maraja lokoridi makada nareko angka musibah polegi. Kadang-kadang musibah itu justru mancaji lalang untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala angka pamasalah na husuki masempajang. Iya kung kainra melo iwaja na malauliso na pasinga na degaga dui. Madari itu makanja-kanja batemil laudong atau macan ringilah kaye salingkuy lakay na biasa moto masampaja tahajo tapi waktu na degaga masalah na mamatinro na manonto sinetro ngaga mega tahu ko degaga masalah na di na serius beribadah biasa-biasa mi. Tapi ketika ada masalah, kadangkala kita lebih khusyuk dalam ibadah, lebih nikmat dalam beribadah. Maka dito pandrita, ya ko angka aga-aga poleko. Niyaro masalah poleko sitongan na tapi pede macawe ko pole ripong Allah Ta'ala, pede mo nikmati asang ipakasiwang sebenarnya tu tania musibah. Aga pale papedale nalingi pong Allah Ta'ala, namun bentuknya tidak menyenangkan. Iya. Jadi ya kongka agak-agak poleki aja langsung maka ada abalai belum tentu. Boleh jadi itu adalah cara Allah memanggil kita supaya lebih macawe kilori pong Allah Ta'ala. Pada rona awasa maka da mega tahu angka pamasalana na pamakanja kehusuan na nareko masampajang. Iya kode gaga masalana biasa-biasa. Bahkan si kiri na biasa-biasa. Tapi ketika ada masalah na pamanang imukba si kiri na. Mega jamaah ko makorubong paywisan. Yang kapamasalah na si bawal lakay na ang kapamasalah na ko jama-jaman na melo pilay mutasi pole kantoro napamilaw amalan agay baca pa ustaz napay sa amalan ketika dia mendapatkan nikmat justru dia lalai tapi ketika dia mendapatkan masalah justru dia dekat dengan Allah maka ia rositongan na aja tak ada masalah tania tapi begitulah cara Allah mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Kemudian yang kedua Iyaro ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narekolai kaji bisinin na Nabi sebelum na Nabi tak dek gaga Nabi layale dua-duanya pada Nabi tak selain diperjalankan secara horizontal secara vertikal juga nasabaya ko Nabi Madiolo itu angka ipalalam panimi ipalalam nih diisrakan saja pada Nabi Musa ketika dia ke negeri Madian. Iato si ko imi'rajkan Nabi Isa langsung yakamin reko langi dito sini palalang langsung bami diangkat ke langit kedua apa tingkatan-tingkatan langit itu langit pertama Nabi Adam langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya langit ketiga Nabi Yusuf kemudian langit keempat Nabi Idris kemudian langit kelima Nabi Harun yang keenam Nabi Musa langit ketujuh Nabi Ibrahim diket cautanri onron na Nabi Ibrahim. Jadi ya ro Nabi dupai Nabi tamakai ka Nabi. Tapi magi nang kaya lay khusus ka dupai Nabi ta. Nama kamu ya 25 Nabi dan Rasul kan. Magi nang ka Nabi Idris, magi nang ka Nabi Harun, magi nang ka Nabi Musa, magi na Nabi Ibrahim, magi na Nabi Adam. Nang ka na Nabi Zakaria, angka Nabi may ka Nabi. Tapi kenapa dia menjadi pilihan? Ternyata ya ro dupai yang Nabi ta di tingkatan langit memang angka khususiana. Tapi sebelumnya kan Nabi tapole Makkah dari Masjidil Haram. Lai bawal lau Madinah. Napai bawal lau Bukit Tursina. Napai bawal lau Baitul Lahmi. Napai bawal lau ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi macam-macam Nabi tuh. Ya kena malampu bawangi macawe. Tapi dari Masjidil Haram ke Madinah mas sempajang iduan rakango ko Madinah ipalipang ko malaikat Jibril na isuro mas sempajang selesai mas sempajang Nabi ta makutana maka daun ruangaga Jibril maka di malaikat Jibril Muhammad okko ko matu malaikat dapurang ini adalah Madinah selesai ni mas sempajang Nabi ta koro laipat teru iloko Bukit Tursina Gunung Sinai
Disuruh Nabi ta masampajang. Selesai masampajang don rakan Nabi ta ko Gunung Sinai, makutanay, maka da onron agi Jibril. Maka malaikat Jibril onron na Nabi Musa sipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Selesai di Gunung Sinai, Bukit Tursina, dibawa ke Baitul Lahmi. Lai suruh si masampajang. Selesai Nabi ta masampajang don rakam makutana si he Jibril. Onron agi ye, magi nang ka masampajang nga okoy. Aga nasa malaikat Jibril, di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Okko ni Nabi Isa jaji, napaipatamo ko Masjidil Aqsa di Palestina. Aga na pigaw Nabi ta ko Masjidil Aqsa, ipasampajang ni Nabi ta, tapi ale na mancaji imang. 25 Nabi dan Rasul, 20 pa mancaji makmong okkoy monri na Nabi ta. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Pakutana, okkoy Madinah mas sampajang, okkoy Bukit Tursina mas sampajang, okkoy Baitul Lahmi mas sampajang, mancajima ngoko Masjidil Aqsa. Jadi watun na menre mameraja Nabi taaga jepe na tarima na mas sampajame maninapajokay. Jadi akong kataw makkada, ia mananangka parenta sampaja pole mamni mameraja Nabi ta, itu keliru. Nasaba Nabi Zakaria mas sampajame mani, Nabi Isa mas sampajang, Nabi Yahya mas sampajang, bahkan Maryam mas sampajang o kilala na mihrab na. Jadi itu sampajang Pak Bu, tanya pakkasiwa baru, pakkasiwa metta na, mapamulay Nabi Adam ng kameman na yasa sampajang. Tanya baru. Yan na ro isarat, maka doki Madinah masampajang, oki Bukit Tursina masampajang, mancaji imal lalo ko Masjidil Aqsa. Sinin na Nabi dan niya suroy mancaji makmumana oki monri na nabita. Tau mati mana ro? Maga na kong kay mapa na tau mati makmun na. Kira-kira aku kapan ulay din ro. Tapi ang kedua Nabi itu makalilya pak. Ang kedua Nabi makaliliang. Nomor sidi Nabi Idris. Yang kedua Nabi Isa. Iya Nabi Idris nakalasiyang ni malaikat empay tama suruga. Itu makalakaya nakalasiyang apakan napawi maka da magapat di na kutomate. Nakada malaikat mapadi nasa meka coba-coba rasaiwi. Nasa ngilaw ko kunipong Allah Ta'ala mangilaw diisinkan. Layudu nyawana. Narasakat pat di na yasang mateangang. Napamakutahan na makadamaga ko naraka. Nasa pacala liwa ko nasa bawa kapila ko may kamitay. Ipataman ranaka. Di na meta milawi maso di nulay. Nasa ipasuka. Liwa harajin ako pataluka lo suruga. Sisan na latu suruga manyamang. Napuda malaikat nasa ngaja na wasu ako na iya. Nasa bari tu di nasu Nabi Idris. Puli lalan na suruga. Maka di malaikat di mesti masuko nasa ide o kuna ya monro makadai malaikat de na cocok teta masuruga ko de na pole neraka la sawasa pole ni ona si bawah. Jadi makanya Nabi Idris adalah nabi yang ada di dalam surga, dia adalah kekasih Allah dan dia sudah sangat dekat dengan Allah. Aga keistimewaan Nabi Idris lo buka ko sejarah de mematoga caukanja ibate na makasiwil lo ripong Allah Ta'ala apa botimpari na sidape bainena aga na pau wala zikrullahu akbar lebih manyamamo piko maringarang alaw ripong Allah Ta'ala ko sidape ka baineku ang kagataw botimparo ko sidape bainena nasa lebih manyamang ko masempa jangan nanya ko sidape ka baineku yabi ka pangidi nulis balikan na iya na ro nasabari kemudian diakui adalah nabi yang sangat luar biasa dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian angka guru nga mayalok ko tanyajo sampayang bahas tapi agurungan nga ko nabi iya Nabi Adam upasangi Nabi Adam pole tu suruga layak dempar kolino gara-gara aga angka kasalahan na cidi mamakan buah huldi kaya tengi tapi ro Nabi Adam manri buah huldi dua pengaruhi nomor sidi balisi latamamukka yang kedua bainena. Tapi ro balisi pengaruhi Nabi Adam le memati bate na mapangaruh maka daya agagawe misamon payat ya komandre apa iya komandre agagawe taktak ko tuduh ko tilalan na suruga
ay di mo pa na terpengaruh. Iya mana na terpengaruh maka dama ni beli si hedang. Natya mema biasa puang Allah Ta'ala mondre tapi ya makokwa na palaba ni. Matapa nanre. Magay pa. Makadaka iya iro Nabi Adam tas salah. Wajar. Nasaba manang kay balisi barani malay asan na puang Allah Ta'ala nakada na palaba ni. Aja na to mabela pa, iya kong kacama, nang katapudangi pa cama maka na temi mako biasa Pak Bupati mako kwa na palaban ni. De na mong kilot tanay Pak Bupati maka na ditungan naga. Yang penting ang kanatas naman na Pak Bupati ay dokani iya na mega solangi te mako kwa. Iya mangatas namakan orang. De na pole si runtu Bupati pole mi mapoto. Nasa puro puda bos Dito gago ko Iya may ga makokokohe. Iya may ga to. Tappa na pinangkurang. Ang kagaga na uruso na marajing-rajing. Tappa makadahe. Puro puda bos Wah, enak kada puro puda bos lancar. Iya tu bahaya tu na pinangkurang. Jadi itu solangi. Yang kedua aga makunray. Bayinela. Iya tu bayinewe magala to makasolang. Iya. Iya, magala makasola baynewe. Jadi makasola maga iya tu bici nah. Iya, paena tu na makunray masusa, de gaga. Iya. Jadi katu senjata na makunray iya na iya codo sabara ko. De kami jaji. Iya. Jadi iya di makunray tatahatahan ice de aleta aja tau rusuk maniurusan na aronewe. Iya. Tilaw doang mi. Iya. Aja na turiri melu iris samanang. Iya. Jadi aja na apa mega arwani masola gara-gara makunray. Tapi mega to tau madeceng gara-gara makunray na. Pa yan ang kabayine magala milaw doang ang ilakain na. Dan suami itu betul-betul cinta kepada istrinya insyaallah. Malomo dali na to. Iya, iya upau tu. Maka dia komeloki makanja karirta, makanja papidaleta. Malomo gagayurusu pakanja kibawa ni papujita lobaineta napata suru milaw doang iya apa iya makunray na iya milaw doang malomo lada hitarima pak dongan na makito kuncin na iya tiya jarang nga milaw doang pa bu jarang saya jarang sekali doa saya itu hanya biasa untuk jamaah biasa untuk anak-anak santri kalau doa pribadi itu jarang kadang saya itu minta ke ibu atau minta ke istri. Jadi lapor mi bawa kada yang kako hajatku mohon didoakan. Doakan. Iya. Aja to sinay di makunray makai kecincolan nah. Nah semak kada mi mengak padahal dinang kada. Itu angka na tasala tapana semak kada mi mengak. Iga suro ko. Iya aja tilaw dongeng. Iya. Itu apa angka tahu pandrita makada akka talui lebih masija pak dongan na tubaynewe itarima na yalah kay. Makanya komeloki masih aja pak ganai dua baineta. Langsung protes ibu-ibu. Dia rasa pakak. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya Nabi Adam nasaba pole suruga niat dempar lokolino itu merasa terhina sekali. Apa purai matandre kedudukan nalaran no iya aguro nga yahe maka daya ko angka tau pura matandre jabatan na tapapaja loki bersilaturahmi gembirakan hatinya tau pura sogi madece-dece na tapamangkero loki siaraiwi aja tamabela magay pasanangi atinna iya po ko cama manca ji bupati aja mo talo mitay Mario mo itu iya jadi itu kuncinya ada ya mau tu kuncinya jadi ya kongka tahu no aga jaro kepala dinas nalo mancaji guru biasa loki silaturahmi ki tetap menyambung aja na yami kosogi ite na tuli SMS terutama biasa bupati mako tuh ya ko majabak mo pi boh dina pa aja teh hormat tapi ya napa aja makanya jabatan itu hanya 5 tahun ya ko meloki hormati karena jabatan 5 tahun itu na hormati tahu syukur moki na rekogan na 5
Iya. Jadi ya komelo ki hormati karena kecantikan, paling 30 tahun paja nih. Iya, komelo ki hormati karena waramparang, angka waktu nalaga. Makanya akhlak itu penting. Jangan ingin dihargai karena yang lainnya. Iya. Ya nanti ya ampai pak sitongan na ya kumapak boting itu ide itu sapaka ya tu kong kaya tu tamu khusus makibuaki onro tamu PAP. Sebenarnya itu saya itu tidak sepakat. Nah pada mana gitu tamu tak perlu dimuliakan yang magi nang kasingkai pasalah gara-gara maka dari pajaba. Ya ko ya aja nah. Apa iya ko tako si tinro iya rona pajaba si bawa rakyat biasa na tahu si kalas watun nama bicu. Siya katanya ngalima tama ko ilala pestata nasabaan ka jabatan ne cidi de gage cidi suro ni lepa cidi matarui cidi majani nyawana. Tanaman away gare. Jadi ako makibuaki acara pada bawah nila yolo aja nagaga PAP na. Aja nagaga. Pak madarito aja tiya tu ko PAP dito na siya na soloran. Aja na yelo kada pasolo nagan na kumayaga pak doangan na mo poko iya ko pak doangan tau kasi itu lebih macawe ko po ang Allah Ta'ala majami law na makanya ko tumapaboti tau kasi si mana yunda nilaw doangan makanya tu kundangan yang kataroki mohon doa restu denah kada mohon bawa uang degaga iya nilaw suruh nilaw doangan yang tak itu penting mereka makoko apa bu onro to na makibua acara liwa ikan nang kosok na aja na nataliwa-liwa. Cukup biasa-biasa. Takarua pulo na iwaja tenda igatu makabalo bencong mi makdo pasan. Deto nang kanita. De nang kapa. Deto nang kataw kong katamu tatuliche ngamite ko manre deto ka manre cukup mi. Iwaja ni 20 juta itatay ni pasan ni korewengi bongkar ako rewengi. De gaga. 20 juta. Coba gere kini 20 juta tapasalah tatarongan ya nata kupure buti na pake mamodala wadi sitaumi na wadi madeceng di gaga nama kunda itu na wita makko masolang iya deto gaga ko ajo di iya biasa-biasa na iya paling aja mito so ini tahu pak 20 juta capu di gaga bencong mi nyamangi itu ka benco apa mo ko ya to mi makoy iya aja na idi bawa na pa yan ang kana balo-balo no kunti pakwani ro panrasa-rasa tay malaw makin re tay makin tanapasang si polowan ni letu subu na pasang baboting ite tate 10 siding kanita mutta tate 2 rewa ni tatay ni korewen ni peko yasang igalehe igan na kasolangan ni iya, mega memang tote mako apa? Banyak sesuatu yang kita miliki itu tidak bermanfaat. Mega ropo mi. Iya, makanya pada mi itu lawangnya aja nani pasama nang yaro. Iya tu perhiasan nama kun raya makalicu bu manang, anting-anting makalicu bu, foto makalicu bu, rante makalicu bu. Dia napi itu tuh. Iya mako kau saliwa manang, kan mak tempel ko kata ni, majijiran. Iya, pada toko lawangnya berjalan. Lakai naman rasa iya aja na tapasipuan dia na mereka akan kolawat tak pakai yang sewajarnya aja na taliwa-liwa sebenarnya tidak boleh itu babu berlebih-lebihan dalam berpakai perhiasan itu tidak boleh ya makoko boy nang kani salipangin kan maka nanya moje meli cocok nih di memang meli tapi angka ya sekewajaran dalam agama si depe ni tau kasih minder ni si bawa di tudang iya apa marawilo mana nih itu kare naya ko mati ki bani mondri mi tumalay kenri me lalo na de nalay iya masa ide na lak na bayi ni lakay ta ko mati tuki lagi me lo malak kay bayi ni palay ko mati makaga iya makanya na pasipulong itu lawat tabu makaladaya ga kasumbaran yo ko masigi ibagong masigi te kana pasantret ta rohe masikola tabantoy yemi tu tapunay salama ko mo pidi ulawang ide tapunay ya ko mati tawe mi malay tapi ya ko pura ta sidakang napay punay hagikin na tu Negaga. Dia nata pala yolo ina dupai kia tu lawang dia nata tu sorumondri kecuali tas sidakang aja na megala data pake. Iya. Dia to kaje kaga mega lawan ako.
Mak bulawa gang kasikung ka di mak balo-balo sisa na lalo celengannya 2 sabun yang liser tahu kat di lada to tersinggung memang nih je. Iya, ini penting saya sampaikan. Iya, asyida kaki iya miniya sa te tahu kanja ko mabasay namo pas sampaja ko maseke imakal bamite pas sampaja bawang bisa-bisa pas sampaja bawang pas sampaja lasuna. Degaga isa na oli mamasang. Iya. Iya, degaga. Yan ito na rampe tao. Kumeki malampe umuro, usahakan ya basaki. Wa ya to tao mabasay pa na puji mana te namo tao seke puji toy tapi tao seke itu degaga puji namo tao seke cacatoy. Iya, ya tamakat di pajay namo tao seke makada tao seke patian pada liwat pialin. Iya. Abasaki. Makanya kong katolina rampe tao. Napaniya ko mabasay te degaga tao mabasa to kasiyasi. Degaga. Usahakan inang kawakapta aga melo pa degaga tibawa kain paling murah inantara kita maka na mangoto degaga taong ka to Fortuner na tanya itu nola oto aga na pali oto ambulas oto dega rin na degaga basinion reliu dega chow sempuye bola maka lupoy Sulaiman. Iya, aja tak kadang kamu maga na puji ka laki ko degaga gitu. Iya minakada saya ko tutu ya ko tomate degaga melo taro ko bola na 2 ni. Degaga. Iya. Makada me tu sayang saya ko pamulang. Iya na tomate na degaga. Pada midi malak ronewe mate ki patata. Itu bayine tatarimo. Dan nak siulat teri na pamaki buat status sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan. Iya. Sisa nang kataw mako mayawa nasa sabar ki nasa makashi anyo gaga pajaywi itu penting Pak. Bikin nenge iya tak kata masa bikin nenge pisang imaga sijak na nalupai kita ko tomate maka degaga tau tajampag. Seandainya kita tahu bagaimana cepat orang melupakan kita ketika kita meninggal, maka degaga tahu tajampag. Bicara saliwat degaga tajampag. Iya. Jabata takatan ni. Depa ni lemak ki nang kana tolay. Degaga. Makanya mesti disadari. Itu ampai modal pokok ya punai ibadahnya amal baik. Tapakan jaki pada telur pada terupa tahu. Apa 2 tu tahu biasa madari maboro-boro. Kega tahu sogi pamulannya si bawa tahu menre jabatan na cede. Iya. Oh, madari tu ko menre cede dale na tepat titi. Oh, iya ceturan riawah. Itu. Iya. Iya. Yan na tu ampai na suroki nabita ko to jokka menunduk. Yan na to cenga. Makanya nabita tu ko jokka pada to solo pole bulu pada ko solo pole bulu itu jalan sambil menunduk. Oh, jono roti mako ay degan. Iya. Ya maka iko to mabas satu dia na paja na rampe kita we. Iya. Buru buku-buku capu degaga tapi demo panapaja na rampe kita we. Tapi ako to maseke degaga singaran. Maka dami te mati di tau kadi. Ako kami tu ya ko tau mabas sa mati Allah kasih na. Laba itaw basa itaw kanja coba kare. Tapi kau tahu seke, dia kura-kuranya tuh, makom itu, iya. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi, aja namigalat da orang parang kita anukan, bawa titip supaya kita punya. Iya, karena tamasikolang ke pesantren ke masigi bangun. Nama nasa makala nabi tamamba na masjid dan pidunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi bangun masigi kolino karena pengala ta'ala bangun ang istano kilala na suruga. Iya ko meki mapunay hotel ko suruga. Asumbang ko masigi namo deta sampajang. Iya, namo deta sampajang kato bolata ko suruga dia minta tama. Iya ka makala ni bangun nga bola, dia nakali patamay. Makana sempajangi, iya. Tapi aja na surugay, lalu na to masampajang, pamasina po ng Allah Ta'ala. Syafaat na nabita, iro duwe, nasaba magay, upasangi, namo maga rajan na dosata, namo siyaga egan na kasalahatta, namo sinin na rupan na dosa-dosa tan kamana tajama, tapi konokuro ki po ng Allah Ta'ala nasaba pamasina, pasti salama ki. Tapi namo maga bicu na dosata, namo maga bicu na kasalahatta. Tapi ketika Allah mengukur kita dengan keadilannya, pasti na adili ki. Kuncinya begitu. Jadi namo maga rajan na dosa, ko pamasina mo po ng Allah Ta'ala nalingi, salama ki.
Tapi namo maga bicu na dosa, ko keadilan na po Allah Ta'ala na pasiruntukan tatakilay jamu. Iya na rawasa maka biasa maka dadi pala pakaroma na sili kang isi. Apa ang kadagi tasilyo ko isina na pole manre daging unta. Lalo ko darat na tawe nang kadagi ngo ko isina lepang isapi di pala pakaroma na tayo na sili kang isi 500 utaw tartunda tama suruga karena diminta keadilannya. Laya dili gara-gara diri pala pakaroma na sili kang isi na panabiyangnya. Den Andre na sili kang isi 500 utaw tartunda tama suruga karena diadili. Ay, maga pa idi tapak luka na tayo labawang lase na tayo coba bawang rambutan na japutatan luka raw na pamali cigare iya dito gago ko